fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Abusia for me sanso emamo akwaba ebiem nyamisha mo sedane damunya ebre eji edwa etin semo yede ebebesomo e too much HFD kase yi eso na gano wahala dwumede ena ebre asosamo sonfo muniaba epiasikapa ena nso mede ebebeso na mamunim sade echi bia yete eye ensemfofo na se tenti yensusu de yenyan eche eso de biara eda na ensemo a ekoso achese ebinom afa ho ede eye numa bi chese suku ayekọ enam akwadro ene eye obraboni ebinumo ebonu entino obo hokrampa de no kokotena school dem krampo na enya de se semester no mpo no wo betina classroom se wo sua de ana se lecture wo mpo se wo kọ no akwakotie eye de ne lecture ede ebeba beto eye on board ede ama wo mu na eno ama chese student no dane da wo mu kọ eye ahunhia mu eba no grades ene de ekeka wo se dombe ya omubenya higher marks ne de ekeka wo na se eye wo ba ena eye wo mo lecture no ye brema na se wo pese wo twa ene ye se ne madam ne feeling de na chese no anu no patiri kotom se ye brema susu na ekira de ena akwada no susu ye wo ba ena wonya de e wo ni suku anane ombo moden e wo exams ni mo ensusu a na ene wo no susu no se eye teacher ni no epena na no so akwakoda ne patiri kotom sa na chese wo mo e de empnatwe e hihye so e wo eyesuapon suku mu na chese me e kemiche university yen university CB na no na abusuafo enede abaya bia ne ho akwakoka eye adwam se ne chire ni ene na edawieye na eye negotiation na ekoso na chese maxa na edi senka wo benya no abusuafo ankwa kosa amfama na chese osare poto ya ma ne max no wasanso are papa insuso so esane na da free na no na chese ahye na bufu ahye no ama na ye na adwen se wo beba bonten aba begu eye chire ni yi na nimu ase ama wo mansan anase wo bibia nsuso ehunu eye ebi na abaya ne de nsem no etu eye edwa na wo chire mu anache se eye exams se dem bi kan ye ya max out se wo hia ene enioma bi a chese teacher ni no ene na etwetwe eye enkomo na chese empam agudie ye den ebe mu na penie ekoso na ne nyina mu no ye wieye na still yes sanso eye den elma no edi eye edwom na eye ensem ebebeto odwa na chese nipa eye miensan ebidin ababa bepie mu a eye Dr. Paul Kwame Bukato ena Professor Ransford Gampo ena eye Dr. Boniface Igbenuhu achese ni nyina ebi ye Ghana ena Nigeria a wo mu edi eye sa abonifusem yi ede ema eye abaya na abaya no hwese de ade no ahye no esi afa ne se de enyoma no esi eye ne ya efa na de eye ne proprietor na say sorry ne lecture eye Mr. Ana Randy Professor Randy ede eye no na chese eye ne ye enti wo de chat no abeto eye abonti na busia say na chat no esi ekoye wo say hi and no so reply hey hope you are good no say I'm here it's been a while no say yeah I'm around are you around how was your break and no say yeah I'm around at tanke no say yeah I say can I see you tomorrow and I just abaya na a reply yes say you are mad in fact I think you have mental disorder cause if you are in your right sense you won't be asking me to come and see you. That's how you treat your student. And a teacher so replied said that's too harsh of you. You have a wife but yet can't you be faithful for once? Life changes everybody. Even you have your lapses. Bad life made you senseless. Thank you for the insult. Wow, one of my lapses is not sleeping with a lecturer or a bloody hypocrite. You are welcome. Feel free to message me, Moro. Even God forgives. Even in my next life, I won't forgive you, idiot. I really don't think you deserve all this. Stop being like this. Seeing you is for just a beg for your forgiveness. Not good to sound this way. Too late to beg. Message me once more and get blocked. Fool.
God help you, it means you can kill me. If you provoke me, I am going to cast you on all my medias. You will be shocked. We any a chatter, a course so a chini, a professor Ransford and a Rayford Nen chain, or ne a year students, one more a Professor Randy, sorry, one in students no, say and a chat no a day, a course one more and chain at now, quack and same baby. Now, I was for your shadow. Ya do go school, say, when I go see dear, and I said, who go school, say, when I go be with Nemuna at the chair for any wonder. Ye can't be a school for ye diabo because wonu say wako school wako piem wo school mo ne yonku we wonu madiem wo sua de chese anajo fan so chilling dey watch lead no de no ho abo ne yonku no say wono so be chile ena mo say sika wo fie ena mo say chese wono no wa ma chese nkrofo ko school to no so ekobi na wono no e de no ho akwakobo enafofom na e chile results ba na enkoye na wo pese yin ye ma na cheche ni woda na eno akwa ye ensmp na mo expose a cheche for no although say eya a cheche for no so e kan ho bi because one so wo daughter na say wo ba elder no say e na ete esi efa edemam na so say wo chire ni ana say wo school ni na wo ko school no say wo amma wo ho kwan ama cheche ni na enya wo anka be de wo so etimi edu bone because wo ne say wo hope ene wo no am say wan boa wa uni emwa bia bebia se wanye bibi amfa ma wa enya de se sukuu no na suapon wo betimi awie ene wan hwa na ja na wo se wunja ye sukuu no because eni ngwase ebe ya ba nti ono susu ekwan a obefa so ono susu betimi ayede enya ni baabi afam na watimi ama o grade ene se wone wo beda enti se ye ma ye ho kwan na ye ye adwen se ye sua ade na sukuu na ye de ekon ye de ni ensi so se ye pese ye nya panyimpa e wo man mu a enya de se eye achechefo no susu wo benya ye fo ede ye ayede aka from say well because of a grade that ye pay and a so ye pay say enya de say ye bia ye bom ya achechefo no abaso wo dwumadia wo mu ede because enya ne kwan so no rules and regulations e wo school mu just say teachers and a student relationship kwano enya de say a universities ya ponsu kono wo mu ye in support of it and so dan da ekoso e dentia because of a school for no omo na ma ho kwan ama achechefo no ede wo mu edi sedwuma no enti say ye be ma ye ho kwan say ye bu ye ho ye ma achechefo enfa ye chi enkafo ne be yiri ho asuade a enya de say wo mu nso so no wo mu ebetimi edi sedwuma na wo ye be ma warefo na wo yire e wo ma e wo ho na wo di eye enoma bi say edi wo bi eba enti eye ma wo kan wo say ewiase no se wa ma wo yonko entwa nko a wo nsusu untwa endu na ebusua abaya yi chat ya we reveal e de abeto abonte eno na beboa ama eye ne result a wo hwehwe no etimi akonkan e de ama nana ana se eno ena be ma na etimi adum pempen so wo betimi aduru ana eno ena betimi ama eye ni grade a wo pen etimi abamu won fun so a wa ye no etimi ensesa bibia nti ye ma ye ni enda ho enka eye ehun wo hwe ye ni abai ne nsemo de abetu dwane sei all those teacher ni Professor Randy ni din ana se ni mfunyi memeto eye abonte na so se wabo ni din na wode ne chat aba beto abonte no eno ebetimi ama chirechire ni ono susu na dwumatimi abono na no ena ya tentene ne abaya no obetimi enya ana for wadwenche a wo wofa ensem yi hu ebra e wotuma GH your comment section like videos na share na ebusiafo ene day bia ya metena ye ene motwetwe enkomo eye Race Beauty Parlor and Closet a ewo eye abeka free pipe down unya tra eye first speed ramp now on your left ho and at wo benya Race Beauty Parlor and Closet na wone no so atwetwe enkomo ba ntade mpaboa bibia wo benya bi e wo ho kama aha enam di ebesimidin e de ekue sikapa makramo.